Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana ambo di masa ju berado. Nenek mama alim ulama jadi pandai pemuka masyarakat. Baik nang kapai maupun nang kapulang, baik nang sedang merantau maupun nang sedang memakan kacu api. Pada kesempatan kini ko, ambo akan menguraikan pembagian orang Sumando di Minangkabau. Number one, have faith in the biggest stand, have rule the world time the biggest stands. Artinya, nomor satu, orang Sumando kacang miang. Number two, to fight the high straight the biggest time, to show the hilal the biggest stands. Orang Sumando lapiak buruk. Dan number three, jenas to the biggest stand have rule all the biggest stands. Orang Sumando langang hijau. Number four, jesain biggest stand have rule the biggest stands sama itu is that. Orang Sumando minyak mama. Khususnya orang Sumando kacang miang, itu tidak boleh ditiru di sana. Iko padu domba, membawaru pengacau di dalam kampung. Suku menghasut jo memfitnah. Nang kedua, orang Sumando lapiak buruk, pamale. Ndak namu bakayo. Disuruh membajak ke sawah tak namu. Disuruh mencari borin tak namu. Disuruh bakayo male gengsi dong katanya. Kau ndak boleh ditiru. Nang kaditiru, orang Sumando ninyak mama. Aiku orang Sumando nak melindungi, sopan santun, tahu je yang jogendeng. Paguno dalam negari, kucipak di dalam kampung. Indak namu mempajua gadai harato pusako tinggi maupun harato pusako rendah. Berikutnya kita akan menonton lagu orang Sumando kacang miang, jo orang Sumando lapiak buruk. Salamai Mancalia.